Hello friends rok lamsapiro hai norok no ani YouTube channel lo friends sanga sudi nasing tonglai mani special executive ni bufur notification hongkon honne abo finally notification phai sok ba kya gesang omono pujan thini paithak jara pra detail ba video bisin saimal nanai bini education qualification hoite bini salary details ni hoite tai nangmani document tam nangnai ke boja thangane sangmona application khane ba jomarine abo sangjotno bisin saimal nanai ke और संपलन ना लेना तब अभी नि पोस्ट नि मुंग का तो साइमांग लेखा समझौता ना स्पेशल एग्जीक्यूटिव के ओ जागो तलांग जनाय त्रिपुरा गवर्नमेंट होते मो त्रिपुरा पुलिस एक्ट 2007 एस अमेंडमेंट इन 2022 न होते तलांग जनाय मो के संग नालेने संगते बो yang bini nangmani education qualification rok tai salary details rok ge sang salary details kor pulian no ka sang o jaga bo 11000 manai per month ke aban pore eligibility criteria obor ko sang mani lene o jaga bo bini tam nangnai documents rok ke pulian ka tor sike bor permanent resident of Tripura nangnai pore permanent resident of Tripura nangnai aban pore hanga ko jaga bo sike minimum and age limit nga ka jaga 21 বছর থেকে 45 বছর nga aban pore STS rok ni bagi age registration rok 5 বছর nga total 50 বছর jor tin rok jara STS sim borok reiman nai nga aban pore nalipen sangor education qualification korta or 10 pass nga nango any recognized board and council nga aban ko jaga bo borok teu nayo o jaga bo good health and mentality bo fit nangnai ke yang oro criminal record bo kring nangnai kono police station no ke o jaga bo duration of appointment borok sike o jaga 3 বছর ni period ke oro gender ka toro jotno apply kemane salabore kono basi jakri o jaga bo selection procedure songo bo naleni tabo ke selection procedure nga ka jaga bo borok sike omonga kai bake tam khanyai oro local station thangani narok jotno jan local station thangai narok o jaga o jama maranyai a jaga o thangai ke narok janjani gana gini o local police station tongana ar thangai narok jamaraji ke yang sangte banalene obanga ka eligible tamo sike borok mo documents rong ni bagi sike borok oro creation card rok kai narok petition narok jotno tlangi thani gara aadhaar card age proof nanya bagi aadhaar card birth certificate school leaving certificate je wais tang go jaga bo kai medical fitness certificate to nangnai abo narok nongni gana gini ni hospital logo thanga kai narok mannai abo kai narok thangai naiji abo nangnai gesang tem nalnya o jaga bo borok rusukya obang kangkai borok narok no test nanai 100 marks ni norok police rok test nanai ganga ban bisingo borok taitam rok sukya or nanya len sang norok oro porinei mannai oro gawar sukya borok oro loke renges by read and write makhanyai haini bisikya katai yang last date nga kana len last din kata narok saima kana obos kana November 13 tarik bisingo narok jotno janjani local police station thangni narok jama maranyai aban porangke glak or last date 13 tarik jortin sujak ke narok jotno taratari khanyai narok thangai ready ke asungno asung sinatinin video kana sadak changka ani video no like ready subscribe ready tai bosang salogan logri tangnai asungno hambai।